Digang kabombe na ka. Alhamdulillah. Di gaga to mangaku. Masya Allah. Di Nus. Tapi Bunda Besti, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahminya, kata Rasul. Pakol ini, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Semuanya memutuskan tali silaturahmi. Semoga makanya inilah tujuannya kita si puluh-puluh ni. Jadi pale ya kuang kami matabali si sala o kuon orangnya ko yawana tendai sente bella meman ni. Oh, angkan itu rihe bombe. Iya kolisu ki pole matasia Bunda tabehe. Maka segeralah saling maaf memaafkan. Iya pale ko de igagal le pameman ni ko tu bolana takap tu meman di pintuna. Waalaikum. Ni ko jitu. Iya je, ni je, iya je santi dito guys ang santi ko. Maga kije, we tabi he buka yulo tangak mo selesura. To siya dampak nga. Matigang maki baja sanga dia, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga. Masya Allah. Ustaz, pole na je katto imolana sas, edi mi matuna mi hil opang kami matoje tu tahu tabi he liok mi matokat dona. Nah selai cia ka dewa dampengi dosamu, dewa dampengi, wih padilat datiku mutar. 7 turunan dewa dampengi ko. Be bate kuna salo melo kana semindra duit na de na pinrang. Oh. Melo ilo mindra duit na de pinrang wi. Na bombe tahu. Masyaallah. Obesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap bisi jamaah makadatannya tu gajar roko dan alesi ki ustaz sirah. Akka dua je na do bolok barasalan na ipak ganasi sengi akatallu. Iya, supaya tidak ada fitnah di antara kita besti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yazuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yusrikus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana fa min nikmatin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul azim. وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب. Ibu-ibu sehat? Ibu sehat mana muki? Alhamdulillah. Namu dega gadu iya koto sehat alhamdulillah. Daripada mega duit tak Bunda nama lasaki. Kira-kira kegai tapi pilih. Dek gaga duit tapi to sehat daripada mega duit na to malasa.
Di apa gaga pilihan na. Iya tu makan jae Ustaz. Mega duit na to seha. Alhamdulillah. Sila suruh malabikum na niat tomato malabikum kay hadir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil. Malam ini alhamdulillah nalengi adi singa pung Allah taala naletoki kesempatan pung Allah taala. Siare egan na sila surah salat tayuan niye pa ibu Yalengi adi singa ngoko pung Allah taala tapi de yalengi kesempatan ngoko pung Allah taala. Makoto por sebalikna sila surah salat ta yalengi kesempatan ngoko pung Allah taala tapi de yalengi adi singa ngoko pung Allah taala. Alhamdulillah idi iwan niye pa ibu nalengi adi singa pung Allah taala naletoki kesempatan pung Allah taala. Yang istimewa malam ini nalengi pamase pung Allah taala, nalengi hidayah pung Allah taala, bendengi tania pamasena pung Allah taala pa ibu tabihi di tulok. Tapi nasabaki hidayah na pung Allah taala maringang ya je tetap ajuk kalau konra. De cuma bicara niga atau mati nah de. Namu to niga mati ya kode nalengi hidayah pung Allah taala. Maka susah juga untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Ia natulit telo ko pung Allah taala. Rabbana la tuzigh qulubana Tuhan, jangan engkau tutup hati ini Allah ba'da is hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami Allah. Mudah-mudahan insyaallah pamasina pung Allah taala naliki iwan ni pa ibu mandalungangi sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Mawata tulong maringkalingan nasihat agama pa ibu mawata. Obesti mawata tulong maringkalingan taksiya. Susah itu mendengarkan taksiya. Ia kotania pamasin naliki pung Allah taala. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatku nasalaiwi bolana, niya na melo ilo maringkalinga nasihat agama, niya na melo ilo maringkalinga taksiya. Apa kata Rasulullah? Khairum bin salati sunnah al-furabah rakaat. Apa kata Rasulullah? Apalanna umakku yaku angkai maringkalinga nasihat agama, tudan-tudanna umakku nasan nabita padai apalanna yaku masam paja sunnah isisa burakaanna. Alhamdulillah alfu rakaatin, 1000 rakaat. Oh ibu itu ya teman Tinder tuh. Oh ibu una lagi ka masam paja sunnah sisa burakaanna arwa lagi raka nasiak buki pacapu. Alhamdulillah tudat ta iwan niwi pahde yaku masam paja sunnah kisisa buraka. Alhamdulillah. Yang kedua apa kata Rasulullah? Semua yang kita lewati tadi Pak Ibu, sinin na yatuunna talallawi menuju ke tempat ini, itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya ko macilaka ki pale na tama kiri neraka pacalana pung Allah taala, iya nasabita iwan newe mangolo ko pung Allah taala. Puang magenang kayero aji hairia deto ka ibu aji hairia ka. Kay. Anak nami angka. Itu gagalina. Magi nangka jahiriro tapatame karena neraka pacalata puang. Saya ini saksinya ya Allah. Ia sabinna. Pernah satu malam ya Allah dia hadir mendengarkan nasihat agama. Saya tidak rela ya Allah. Saya tidak akan tinggalkan ya Allah sebelum engkau masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal. Jadi ia nasabit iwan nimi pa ibu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia natu alak biranna lo maringkalingan nasihat agama, alak biranna lo maringkalingan taksiah. Tapi ia tu taksiah tania tu untuk tomatewe tania. Salah pahagama siki maka da ia taksiah untuk tomatewe tania. Untuk idi tau tuoi. Barasare komangi insyaallah angka kisi paringarang.
nang katoha tau, Masya Allah. Iyok bini loma ring kalinga tasiyaw ko bayne na magkadan kasi bayne na pa talo matasiyaw ko bola na ano matasiyaw ni yang katur maja masigi matewi magkadasi sa manilakin ay ko na jetlaw ialem mi itu na pakuling-kuling ustas ito iya ko tanya suruga na raka ialem mi itu na pa ustas ito matasiyaw pay lo na ko makaremene na to lo na je make ga tawag kurang kamana ng jamaah na masirama na ay asal lang ang muka ko ustas akaremene na si Puji ko ay pudangi kullu nafsin sai katul maut ialem itu aya na kumatasi itu ustas itu ialem itu na pakoli-koli kullu nafsin kullu iko na lo iza kutirat sunubukum fastaghfirullah iya ko angke mak dibolak ko riwata kaleta iya segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala la salompo tu bersyukurlah kita malam ini Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya tak siata iwan newe tania untuk tomatewe tapi sininna kebaikan sininna apalang ipigau iwan newe sininna aga-aga ipigau iwan newe pahalanya tetap patuhi secara otomatis lokur yalina almarhum Muhammad Yusuf ia rega ucu alhamdulillah tapi Pak Ibu maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kanat salihah ia ko tahu makan jak mate pada alina anak ta remaja masigi ya alina pacigi masigi wadi jaji macaripa ni masigi tamatu tu nasabak mate ni alina pa ucu tai mudah-mudahan aja di Pak Imam kere sige mainin na pa ucu wah Nabi cika pui mamakarakan lolo tumateh sase ma para tapang kaki jumpa kada bainena pa ucu makaraka oh kebetulan pada ya sange ay alhamdulillah masyaallah tapi alena anak tae almarhum Muhammad Yusuf ya rega ucuy Masya Allah maka dia Nabi tawa ingkanat salihah ia kotau makanjak mate riwatu purani ipawalungi purani sampaja kita apa kata beliau qaddimuni napudan mana ni anggota napudan ni pu imam napudan ni jamaah na Masjid Rahmah qaddimuni pengaji pasigakin anak tabawa pasigakin at tabawa pasigakin kenapa sudah diperlihatkan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ia ko tahu makan jak mate nai lawi okuri sinin na tautui qaddimuni segerakan aku bawa noloki buruku bawa nolondrokku pasigakina karena sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan surga di depan matanya ia ko tahu makan jak mate ayo ko tahu makan jak mate tapi iya ko tahu koro-koro amate oi bu obesti tapi iwan dewi Masya Allah ceramah takziah kita pada malam ini bisa disaksikan lewat YouTube nama YouTube-nya adalah Petuah Bugis juga bisa disaksikan lewat YouTube Nukman Besti jadi ada 2 channel YouTube insya Allah bisa kita saksikan bisa disaksikan lewat Petuah Bugis
juga bisa disaksikan lewat channelnya Nukman Besti. Jadi tabe pa protokol tabe pengaji tania Lukman asakuya Nukman. Iya. Apa nak gereka kasih bembe biasa tomatuai. Iya, apa? Jadi tania Lukman. Iya, Nukman. Jangan lupa like, comment, and share. Iya, dan juga subbreaker Besti. Dek. Iya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Iya kau tahu makan jak mate. Qaddimuni, segerakan. Tapi iya kau tahu koro-koro mate. Tahu mai gabombe na mate. Digang kabombe na uta. Alhamdulillah. Dek gaga to mangaku. Masya Allah. Di nus. Tapi Bunda Besti, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahminya, kata Rasul. Pakol ini, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Semuanya memutuskan tali silaturahmi. Semoga makanya inilah tujuannya kita si puluh-puluh ni. Jadi pale ya kuang kami matabali si sala o ko onrang yang ko yawana tendai sente bella meman. Oh, angkan itu rihe bombe. Iya kolisu ki pole matasi ya Bunda tabehe. Maka segeralah saling maaf memaafkan. Iya pale ko de igagal le pameman ni ko tubulane takat to meman di pintuna. Waalaikum. Ni ko jitu. Iya je, ni je, iya je santi dito kay sang santi ko. Maga kije, we tabi he buka yulo tangak mu selesura. To siya dampak-dampak nga. Matigang maki baja sang dia, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga. Masya Allah. Ustaz, pole na je katto ibulana sas edi mi matuna mi hil opang kami matoje tu tahu tabi he liyo mi matoka dona. Nasalai cia ka dewa dampengi dosamu, dewa dampengi, wih padila datik kumutaru. Tujuh turunan dewa dampengi ko. Be bate kuna salo melo kana semindra duit na de na pinrang. Oh. Melo ilo mindra duit na de pinrang wi. Na bombe tahu. Masyaallah. Obesti tabihi sambung silaturahmi. Insyaallah ia kau tahu makanjak mate akan meminta disegerakan ke alam kubur. Tapi ia kau tahu majak mate mega dosana mate. Wa in kanat gairu salihah, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia kau tahu majak mate tahu kuru-kuru mate. Riwatunna pura ni idio, pura ni pawalungi, pura sampajangi. Apa kata si mayit ini, kata Rasul? Ya wailaha, aina tasabu biha, we keluargaku, ajak mu bawa kena parewa kalau mulaku na parewa kena palisu ka. Ya wailaha, kenro kana melok mu bawa. Ia kau tahu majak mati. Apa ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah? Kenapa? Sudah diperlihatkan siksaan oleh Allah di alam kuburnya. Makanya tabehe, obesti, jangan kisombong terhadap orang lain. Agak milut tak berroh. Napatay tacik di dalay yaling ko pangalat. Kak doni capon. Di nanamilo gili-gili na sang agatoje ito iko. Alili na curita balibolana sang hehehe ang iryano to mega di na tabi. Iya ko ele yana na lay jump ele to mantari magi jete ko lay jump lay mantari na pagoje. Nasange ana aku ya itana na masikola di gaga jump di gaga mantra iyo pa napete ka na mo. Sabi oy bo
Tidak usah banyak menceritakan kejelekan orang lain. Pakan jahat juga si sumpung atau jadi najitumik dan atau mati. Maka dari Nabi ta inna amaru ummati baina sittina wa sab'in. Umuruna ummaku okolino antara 60 dan 70 tahun oko ini. 60 dan 70 tahun benengnya sekipa ibu AC. Ibu AC. Terus AC. Ayah padi. Makare Nabi ta inna amar ummati baina benengnya seki besti tabe oko ini 60 dan 70 tahun sangking-sangkingan. Saya ni meruta ni. Oh depa. Iya konan ni 10 na tahu meruta bunda besti tabe. Apa yang kita mau sombongkan? Sogi ki, make gato sogi makanja. Iya. Matandar jabatan maka tahu matandar jabatan makanja. Cantik ki, kami letak borong ya ko cantik ki besti. Oke lah, 40 50 tahun makanja mopi. Tapi ko anan ni 10 na tahu ngumurutan loyase. Pada mani parya kambue oli. Apa yang mau disombongkan? Terus masa parya kambu? Aku ni tuh matu tuh. Apa yang mau disombongkan Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah? Jangan sampai nakan naki hadis na Nabi ta wa in kanat ghairu salihah. Iya. Bendeng gipita itu maya na kurai selesurna na kurai keluarga na. Aja nak mubawa kana parewa kalau bola aku parewa ka. Kenapa? Sudah diperlihatkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesurna malibiku na niat tomato malibiku kay hadir. Jadi makuan ni rokapa di. Magay. Na 5 menit dan setengah jam. Tapi bunda di pada prinsip na ya kumata siya kaya di tunang kanamita. Nasaba namutu maponcok ko tama manamoy. Daripada malampi na tama sitang kami maja. Kira-kira kaya tapi lebes ti. Maponcok igat tapi tama manangi daripada malampi na tama sitang. Ye? Maka kita menjawab. Maka kegay tapi lay maponcho igat tapi malampe taul le mogam mapala masuk na tabihe iya ko cinampak ki mata siya o dijaj yang katapahang daripada mitaki way manghayal bawa mi iya natanay ki matu lakay takoliso ke boleh kendro ki sayang boleh ki mata siya kendro je ko tuwe timuran na masirahmay oh anun na anak taryucho na sangiya inay je mata siya nasa ngustas besti aga na napaw na sangiya mo tuo may talak daw ki akhir na manghayal mani iya jadi makanya ko aja na tumit tadi oh maponcolak dato sih ay tambay palit cede dek. Tapi Pak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ang kasid di waktu tudang Nabi Ayub alaihi salam. Kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Awas kenal. Tahu. Di Nabi Ayub alaihi salam, ang katoko katasiya matasiya po imang. Oko ka sumpa matasiya kada kenal Abu Bakar Siddiq nasang kenal sa sama kada ka salah ni tahu. Tani Abu Bakar Siddiq itu sota Pak Abu. Dito ka sa Pabu ko. Masya Allah, nacurita pengalaman na. Maka kenal di mana Abu Bakar Siddiq nasang kenal di mall maka aja mo curita molle. Ang kacurita ko besti ko molle. O besti. Ang kacarita ko molle. Masya Allah, tama ka molle po imang. Mita mana hataw matuwas. Romantis besti. Sarangeo. Liwa romantis na umur 73 tahun Masya Allah napake mo pibayne na ko jokay tamay molle besti 73 tahun Masya Allah machuwa pinali na bayne na paucho
Ade ko matap ko 75 taon ngumuruta. Nakuita ki pada mo 35 ki 5 taon. Masya Allah. Waktu nade tabuk kay masker ta bunda. Pasa mo pi ABG. Pitu pulo ni 3 taon na pakai mo pi bayne na tama molle. Iya. Akada mo kawamelo katanay mi bapak aga resep na sampai masre makoro si bawa benena lo katanay mi bunda besti karkalo malekum pa aga resep na sampai makoki tumatuan setia mo pi ako beneta na sang niga masra makarakan no kuperhatikan i onange pa ku perhatikan tapak kelenge beneta makaratanya masra ye karkaga to siya sa tanya masra na tapak kite makade minasa ku pakke bene ko na sa panna wala kuasa ni makai ka balancana tahu sekke o besti neto gaga urane sekke oka amega negaga tabi he milo tulung abunda iya ko angka urane sekke o kwewe lorong ewe milo tulung aja taparakai besti iya ke palusas bawa ko to jembatan nala sape iya ko nadapi ni tangana sokang ino digaga itu guna-guna orang seke tapi pai opa oh micai ini bapak ya kap oh tapi pak di digaga gunane turane seke bahkan ya turane seke salah satu penyebab seorang laki-laki disiksa di alam kuburnya. Makutane sahabat ayo ko nabita ya Rasulullah magela pungurane iye na sese ko kiburue makare nabita satu penyebabnya iya na urane iye masekke ilo kori indo anakna oba salah satu penyebabnya seorang laki-laki disiksa di alam kuburnya karena dia kikir terhadap anak dan istrinya. Digaga guna-guna na urane seke. Ternyata itu urane seke masulikang iti laye na lina. Ibu, masulikang iti laye na iya urane seke. Boleh kenrosi ustaz? Tabi. Lo kigar joka-joka ko pengadilan agama. Iya, tabi. Dan itu pernah saya dapati di sana. Iya, pengadilan agama. Makai gato itu aku tuh. Joka kau pengadilan agama. Kebetulan ang kagasi makunray malulumupa. Maga ki. Melo ka masara ustaz. Magi na melo ki masara sa chow na ustaz chow na. Siaga ni wija tajajian na sa tallu. Tallu ni wija na jajian. Melo mo pi masara. Kada ka maapin na melo ki masara pakanjag na sa hindi nagkakapakanjag. Maga ki na sa chow na. Magay natapi sa din na ustaz. Siare eganna angka perceraian di Kabupaten Pindra karena gara-gara apa? Ekonomi. Magi angka mo duwi na lakay na de minang ka na lang iba nila. Na chaw je tumakunray pa ko tasike kami. Aga na to je kasi makunray apa mule kasi matinro pa majamay iya pa na paja majama ko matinroy. Na de muna kasi tasaya-sayang de kasi talengi duwi. Tapan caci babu bawam yo ko boleh tangkalinge pak oh pak tangkalinge tanaki pak kue waki wanne bunda kue waki wanne iya tanaki iya tu kasih makunrai pak apa mulai kasih moto pak majama idi tu nak jama pak iya pana paja kasih majama ko matinroi. Makanya wajib untuk disayang, makanya wajib untuk dinafkahi aja taseke kangi. Biasa lalu kasih matinro na tajama mopi. Apa? Tangkalinga mo ngaji. Tawe. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata pala iya turane seke Pak Ibu. Tadi yang makan makoko maninangkay. Pada zaman Rasulullah, ang kami menawrane seke pala. Iya. Abu Sufyan, istrinya namanya Hindung, mangoleh ko nabita. Assalamualaikum. Akade nabita, Waalaikumsalam. Akare Bandung. Ya Rasulullah, kaji milo waktu tenang. Nakade nabita, kaji milo waktu tenang. Ya Rasul, wadi gaya ladui nalakay namu de na pudang. Pabesti. Makade nabita, ya Rasul, wadi gaya ladui nalakay namu de na pudang. Aga nasa nabita. Wadi. Ya ko sekei. Jadi ya ko tama iwesewe, loki coro-coro dompe na besti. Iya ko ang kasi di juta duin na alam mo 100 sabu. Magay. Cek de pa. Tangkalingan tu pa iya ko makunre ko masala doi. Nalimi majito na melo kinapatuo. Si rato na sabu tala, 200 palit sabu. Mataru ke loko pasae, pasar sentral lang kehe. Ali yang ibale cepa, ali yang ibale baronang, ali yang ibale katambak besti. Bakar rica-rica, hidangkan di meja makan. Taruangnya ko esena mejangnya. Ia kuangkan ni lisu la sekke mapaloy-loy. Sayang. Malupo ki je. Pudan ni besti makadawe sayang. Angkan tu yase na mejangnya. Onangnya pa jitu ko pasajangi. Loy nabuka bapak na. Oh, bepa kana jesangan na te. Loy nabuka bapak we kanja pagajapale pakandremo sayangi. Pudan ni besti makana makanja mema tu kudo ikotsi. Iga suruh ko sekke andre nietu. Masyaallah. Oh besti. Nabi Ayub alaihi salam, ya. Satu ketika Nabi Ayub alaihissalam tudang yang kubulan apa ibu? Taku angka mana hatau makato pintu. Assalamualaikum. Loy nabuka pintu na Nabi Ayub, masya Allah, yang hadir adalah malaikat maut. Haga kareba tu partner. Salah satu nabi yang bersahabat dengan malaikat maut alena Nabi Ayub alaihissalam, mas sahabai. Maka dia malaikat maut kareba made semua. Tama ketudah. Taman itu dang malaikat maut. Dia nama itu tudana. Maka dia malaikat maut. Ayo, melu kasalewi bolamu. Ada tugas yang Allah berikan kepadaku. Apa kata Nabi Ayub? Malaikat maut. Kuala kijolo malaikat maut po imang. Malaikat maut. Kada kiye. Maka dia Nabi Ayub, malaikat maut. Malaikat maut. Aja na nasiratu asona, aja tona na patapula asona, aja tona na seminggu Maka lemah. Talungat sa sebelum melo muala nyawaku partner, lo lalo ko kasih mempudang, lo lalo ki kasih mempudak ka. Malaka lemah. Iya, deh, kada-kada hoki ngaji. Tiga hari saya minta wahai malaikat maut, sebelum melok muala nyawaku lo lalo ko kasih mai pudanga agar saya mempersiapkan kematian itu. Seorang nabi Pak Ibu. Oh Ibu. Seorang nabi bermohon kepada malaikat maut agar disampaikan 3 hari sebelumnya agar mereka mempersiapkan dirinya menuju kematian itu. Laba ni malaikat maut. Beberapa puluh tahun kemudian ajak nana malampe curitai. Nasabak madalan ni wani mabila bolaku. Kuan di Pawiloy. Yolona SD 187. Angka tu pa balu buroncong. Ya komelo ki mandre buroncong besti lepak ki okro. Buroncong panas. Beberapa puluh tahun kemudian angka si tamakat to pintu. Assalamualaikum. Mawiya Nabi Ayub alaihissalam. Kau talungas sama ni umuru loy na buka pintu na muni pintu na maka dia Nabi Ayub talungas sama ni umuru ko malakal mau maka dia malakal mau de natambay ka pung alatala na sa de jadi makokoy Ayub melo kamalan jawamu masya Allah
di siap guru apa ibu, salah satu nabi yang meninggal dalam keadaan mendadak alina Nabi Ayub alaihissalam, juga Nabi Daud alaihissalam. Jadi yang saya ketahui Nabi Daud, Nabi Ayub meninggal dalam keadaan mati mendadak. Jadi kuidi mi bunda tabe aja moto heralak da jai kuang ke mati mendadak. Oku kasupa kebetulan malamnya saya tasiyah elekna matel pengir bapak ero. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, angka waktu tamatu kawan ni makara kai salah telefon ki kapang. Wan nemo je tu kupole matasi aku tu nasa cocok ni Ustaz. Ya kuang ka waktu tamatu kawan ni ipu minasa siki hadir siki. Magi ni ga mate nasa ngai herang Ustaz mita kasi ero bali bola Ustaz. Ang kamu kasi maring kalinga tasia tu Ustaz. Oku itu pasiolo ta itu silempu ta itu Ustaz. Tudang. Tahu boji. Iya, berarti dinakan nama ji. Nasang halo Ustaz, herang aja nasa kasih meter bali boleh Ustaz. Pakar ka halo aja to herang ya kamatian nasa may peko gi cara no Ustaz deku herang na baru-baru mo je kasih lalo koti lo boleh Ustaz. Lo mi kasih masasa Ustaz. Tapasolay Ustaz na mate. Tapasolay terpelecot. Tapos masa terpelecot. Ya terpeleset. Nasa halo Ustaz ya rasa di paherang Ustaz baru-baru mo je kasih lalo koti lo boleh Ustaz. Wi lo mi kasih masasa Ustaz na mate makar ka halo aja to herang ya kamate apa aja to herang nasa nga herang Ustaz makar ka aja. Ugar rasi sengi. Akar ka jaju Ustaz aga na pele pigaw makar kay halo iya minawat di kiherang iya komita ni matena na moto masasa. Tapi iya ko tahu tuo loy masasa ko te jok kami ko tu na mate itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Persoalan mati mendadak Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam mendadak meninggal dunia. Apa kata malaikat maut? Makokewi Ayub emelo kamahal nyawamu. Boy musi Nabi Ayub. Hehehe malaikat maut. Dia kan paling napura kisi janji. Makursi serobong. Tama sahabat je. Dia kaji paling pura kisi janji. Mu janji ka makara talung asu sebelum melo muala nyawa aku loko kasih mai pudanga. Lemuna nyawamu. Maka dia malakal mau emosi ko jete. Cara tajur coba nai diro. Emosi ko jete. Maka dia malakal mau tudak ko ayu tudak ko. Kami lo pudak ko sebelum muala nyawamu. Maka dia malakal maut tangkalinga pa ibu sidang jamain dia melakan Allah. Maka dia malakal maut ayu loko gari pares sa ulummu. Tapares sagare ulutta salah padarane. Iya waktu tasirun tu biasa makan jamu pi bolon nabi luamu. Iya tu biasa janggomu. Tahu. Iya biasa janggomu, biluamu, cepimu, akan jamu pi bolon na. Lo ko gare camingi makokewi. Camingi lima kok kemana nih? Maka dari Nabi Ayub, hai putih mana nih? Aga nasa malakal mau patampa ako na yan. Abu, patampa na malakal mau po. Iya ko mapute ni bilwa mo ayu. Patampa ako. Siaga niya tanah maputa bilwa mo na sa mita ni. Jangankan 3 hari yang engkau minta wahai saudaraku. Beberapa tahun yang lalu angka nalo pudak kodek mi mo puiwi. Tahu. Papa. Tabe pa. Emosi ni Bapak air na. Ay papisaw niyo tusas. Ternyata ko mapute ni bilwa pa. Apalagi mapute ni janggo pa. Tabi patampa na malakal. Besti. Mapute ni bilwa. Mapute ni sinyal yang dikirimkan oleh malakal maut maka mi cawenya mati ampun. Jadi ko maputa ni biluha bunda tabi pakan jaki mani hubungannya. Lo ko para tarupa tahu. Iya.
Aja kinangka to si salah-salah. Apalagi masih lesurang, aja. Apalagi para jamaah ko, aja. Pak biasa tuh itu jamaah tay ko alpala. Dito gaga ko masih rahma kapang. Alhamdulillah. Apa deh gaga. Makelompok-kelompok tuh. Biasa ko pura nama sempayang kakak. Tabi ir makelompok-kelompok yang pisau ni. Nah dia ini jadi may tanong mati mana gitu Iya jamaah ko ya kuang kakus makara si Bombay puimang kucai kimi matu aja. Tati, aga mo ala si Bombay aga masalamu. Di ko kasang tati ko Ni ka Bombay na tati, ni ka Bombay na. Kau pura ka masampaja tapon men remi makara ka iko tati at sampaja bawo mo dito at siya ka ngaso na ko si Bombay Ajama ko, baka niya hubungan mo, na diyan na dyan tumita tumate. Iya, kwal pala. Nasa nga ide niya kumelo sa, partuna sa nga gayo ko. Iya, talaga. Mahagi niya gara-gara sa, mapat dia tiku na taros, tas. Napapara ka na sa nga nanay na jilo-jilo ka. Agar kayo magpisaw. Tamanam ito. Aswan ni kilo masampaja sila surangi. Iya. Mahapin ang kamu dito si DP lalo je biasa masampajang tapi masih gak barasal lanya rosi dia mundur makara kau deh biasa karena pudak jamai makana masih gak itu barasal lang sa depan tamak barasal tu mak barasal nya lina bulon ni mundri karena kamu iya na ini di besti iya tabe jaga hubungan kita apalagi maputa ni Miloy ni cawe ni amadang. Apa kata seruan dari langit setiap hari kita yang sudah berumur 40 tahun? Apa kata seruan itu? Hei, kalian yang sudah berumur 40 tahun, micawinnya matiamu. Maka persiapkanlah kematian itu sebelum malakal maut mendatangimu. Kata seruan ini setiap hari Pak Ibu sudah jemaah yang dimuliakan Allah. Apa yang dialami oleh Alena anak teh Muhammad Yusuf ai persoalan wattumi. Kot di jaji baja sanga dia matu kolli suki pole matasia makarasi pukate inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wat di jaji na sabab makade Imam Al-Ghazali iya tu amat yang arisang pabesti makade Imam Al-Ghazali iya tu amat yang arisang na pandatoji ang karisang de gaga ibu-ibu jamaah na Masjid Rahmah melok malay arisang ang kagamelo malay Idi menre bunga. Arisang mi besti, arisang mi amat yang makoto igotcan na imenre siya igotcan imenre siya cuma pas sabaran na yang berbeda-beda. Iya. Selusur malabik ko na niya, tumatong malabik kung kay hadir. Jadi, maka dai malakal maut ko ayo itay bilwamu, itay janggokmu, itay capikmu. Iya ko berubah ni mapute patampan itu kiri. Ayo, iya biasa isimmu makanya mau pi jijinna waktu tasiruntu makanya mau pi. Iya. Pakai behel mopo istilahna tema ko kewe. Makanya mau pi jijinna itu isim waktu tasiruntu mako kewe lo ko kari camingi magani. Maka dai Nabi Ayub sit di manije loda-loda Apa nasa malakal maut patampa ko na Babu, kosipo ni besti. Oh besti, ternyata gigi satu persatu permisi meninggalkan kita. Itu adalah sinyal yang dikirimkan oleh malakal maut. Maka mitawin yang matiamu. Puta ni biluae, sipo ni si. Melo mo pi majoge-joge pang kaletong ipapisaw ni. Oi. Oh besti, papisaw ni. Dito kakak ko Alhamdulillah. Okom itu swali. Papisaw ni. Siponisin na Tuli meloto makilo. Napaya komender ni napudan ni pangelektong putaraka kalaguna cida-cida geri. Ya kok jokan ni lektong. Besti, joget.
Olo yan at silo da mo parakai. Papisaw ni. Kita yang sudah berumur 40 tahun Bunda Besti. Kita yang sudah berumur 40 tahun patabehe. Ipakanjaki man yang ngolongi. Sebentar lagi kematian akan datang menjemput kita. Iya. Silusur malabikun na niya. Tomato malabikun kay hadir. Uy tatumi sa jak kuya. Desa kumilog pa dyan. Nasa si kami lupa aja. Pokoknya barabaran naman ni Chow iwan ni. Iya gacaw ini gacaw. Iya. Maka de malakal mau ayo. Iya ro biasa de si segala salasa mo bolay. Iya komelo ko jo kawat di kolar. Iya komelo ko matin ro mo bawa mi alemu. Makokoy makani. Hais. Maka de Nabi Ayub ang kamanan ni lasai boleh apa nasa malakal maut semua perubahan yang ada dalam dirimu sininna perubahan yang kai kurwata kalemu Ayub itu adalah sinyal yang saya kirimkan kata malakal maut maka dah hei mi cawe yang mati ayo pada mana nih galakar sinyal yang dikirimkan oleh malakal maut iya patampanan na malakal maut itu artinya dicawinya macam. Makanya perbaikilah bekal kita untuk menghadapi malaikat. Silusur malabikun na niya tomato malabikun kay hadir. Makuha ni roka pangwala si parang haranga pa ibu di. Aja na kumakutana makaditambay pigataw di. Yan jelas melo na paja. Di makanya tu kumapuncoy daripada malampin na manawan-nawan bawang mi. Intinya tabehe pa ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Alina almarhum anak Muhammad Yusuf insyaallah demi Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal. Beliau ini adalah orang baik parewa masigi. Iya. Setiap kita melaksanakan sholat setiap itu pula masolo apalan na lokoryalina almarhum Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir ini Pak Ibu meninggal dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal. Mudah-mudahan pada kimantang kemenak kena sinjai. Masya Allah. Iundang imakatoba ko masjid hay masikan di petaran Makassar Pak. Iya. Pura imakatoba disuruh menjadi imam. Masya Allah. Di sujud terakhirnya. Di nanam mendri. Maka di jamaah. Mahagi rimangin na di natuku. Masya Allah. Sudah dicabut nyawanya oleh malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal dalam keadaan bersujud. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak Ibu, insya Allah meninggal dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. 1 minggu kemudian Pak Ibu, masya Allah, kalau si mate sujud di tempat yang sama di Masjid Haim di Masjid Haim Asyikan di Petarani Makassar. 1 minggu kemudian, iya, kalau si mate sujud di tempat yang sama, iya. Gara-gara male de celengang imasay. Tapi sama-sama mate suju di tempat yang sama. Siddi mion ruang napitangi raja kuasan na pung Allah Ta'ala. Mate suju matoi. Tapi satu mati masuju nasabak beribadah kepada Allah. Yang satunya meninggal suju matoi. Tapi male de celengang imasay. Satu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang satunya meninggal dalam keadaan syu'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak Ibu, insyaallah jauh dari kematian syu'ul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya Rabbal alamin. Saya kira inilah yang saya sampaikan dan marilah kita berdoa mendoakan alena anak tay sila surat tay almarhum Muhammad Yusuf insyaallah mamuari kasih relongan nang kaya dan pengisinin na dosa-dosa na kupung Allah Ta'ala ipalwangi mikiburu na kupung Allah Ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhu almarhum Muhammad Yusuf al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا الله Tadang pengi kasih seninna dosa-dosa almarhum Muhammad Yusuf ya Allah. Tadang pengi kasih puhat dosa yang dia sengaja maupun yang dia tidak sengaja ya Allah. Puang tadang pengi kasih dosa almarhum baik dosanya yang kecil maupun yang besar ya Allah. Puang megatu pangkasih pura pigawal marhum Yusuf ya Allah megatu kasih decen na pigawal puang tatarima made cengin kasih puang sinin na pangkasihan na almarhum tapalapi-lapi apalang na puang tapancaji paragaraga tapaloang imiki buruk na ya Allah tapabela imi koleng pasesana ke buruk tampuang tapancanya ke buruk narodatum mengriyadil jannah ya Allah Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الحمد لله يا كرام akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh